Babi na manekat. Pules maliatas ni isneno. Natuin hitay ko tenen bilasi maplori nekaf. Nako kanal YouTube YKB wab meto. Maten anu isneno an bi sulat wasiat. Le ini nakanak alakit saksi mataton manekan isneno. Masuik an bi masmur naka boteon. Maan len fanion an tupus niukit mabiti an bi masmur boteon inelaha. Lein hananak usi homofena kau nak kopah amates. Homomunib kau nak kosin lean sanu niu lupu maten. Babi ni manekat di manekat usi Yesus. Leka hiteuk tok COVID-19. Kita lakit mese tanawa ale lasi. Henati at panak tituak. Hekalu leko menas lenane kais antoman ki. Ana plenat makli palen it henati at woy hit nimak at paek masker. Kais tok tabua. Ay kaul tok tabua suat malolen esnokes. Lasili nak hit alakit fain on mansian. Fefeat hit at sonlaitok tiu hit hine. Ma hit ibig na ko hit sot sonlaitok tiu isneno. Mata tulu hit imunik ni isneno. Henati isneno es ampanat hit monik. Laselei na daut amsa na iuknok nani. Esnanet leka ineuknokan. Inatenap nak malinat le inapeni. Natuin inhine ma inibein. Ini kan nani. Nak isneno es anfene hine ma beif. In kana tulu faini munin niu isneno. Malasi lei nak vainon leka nak daut neuknok suat masutais anbi ini munin. Inahinak sutais masuat mafena leka inikan wisneno. Leka inanawa ale lasi neki inhine. Na daut nahinak leka ina tulu ini monin in mes anmof. Leka ina tulu ini monin yung usi in mes na pin malina. Mes leka inikan usi in mes anmof esle sana. Onanete an klino an bi masmur naka boteon. An itu man saksi nako na daud in palsait. Le na daud inak neukit. Mandatonan kit lasi. Le wisneno an muat nalali neu in. Esle wisneno in manekan. Wisneno an fanion hawuf henati in an sonlaiton. Ma ina tulu in munin. Henati nasaba pules meliatas. Snanet hit alakit. Hit sota tulu hiti monik. Tiu isneno. Kanabe henati hit tafneknok niu hiti beik. Kanabe henati hit tafneknok niu hit hine. Hit amsa sota tulu hiti monik niu isneno. Henati isneno es ampanat. Maan pafa kitkiut. An klino antu mantian yukit onle nane. Kais at nikan henati at like mat subscribe. At po matwati ni hitbiya benusin. Henati an fani on pules di atas ni wisneno. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.